дар дунёи мо ҳаст чизҳое ки мо ба дидани он бовар намекунем ва дар ин дунё одамоне ҳаст ки ҳар рӯза дар сайтҳои интернетӣ видеоҳои аҷоиб ва тарсовар мепартоянд. дар ҳақиқат баъд аз тамошо кардани ин видеоролик шумо дар фикр мезанед ки оё ҳамаи он чизҳое ки мо дар киноҳои ужас мебинем дар ҳақиқатан ҳам дар ин дунё вуҷуд доранд ё ин ки на? ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Аъзам блог ва ин якчанд наворҳое ки дар ин ҷо чизҳои ғайриоддӣ ва тарснок афтодааст. марҳамат дӯстон, касе ки аз ҳамин ролик наметарса тамошо кунам. мо бошад сар накунем, рафтем. ин видеоро дар яке аз шаҳрҳои арабистон ба навор гирифтанд. ин шахс худаш мегӯяд ки шабҳо дар хонаи ман овозҳои хеле аҷоиб ва тарснок аз пушти девор меомад. ва ин шахс худаш мегӯяд ки дар шабҳо гӯё ки ҳамроҳи ман касе мегардад ва ҳама вақт ба ман назар мекунад. ва ин шахс дар инстаграми худ видеонавор мегирифт ва дар бораи ин чизҳо нақл мекард. аммо дар якчанд лаҳзаи кадри видеои ӯ ин каллаи хелом аҷоиб ва тарснок худашро як намудор мекунад ва боз нопадид мегардад. лекин аз ҳама аҷоибиаш дар он аст ки ин шикаф ба ин девор то ба дараҷаи наздик аст ки дар он як даст ҳам намегунҷад. чӣ хел дар он ҷо ин калла пайдо шуд? фикрҳои шумо идин дар комментария. ин видеоро бошад дӯстон, ман аз як канали блогери ҷавони рус гирифтам. ин шахс ба куҷое ки сафар намекунад, ҳамаи он чизҳое ки дар он ҷо мекунад ба навор гирифта дар канали худаш мемонад. ва ин дафъа ин шахс ба як хонаи вайронае ки дар наздикии ҷангал қарор дошт ба он ҷо меравад ва он ҷоро ба навор мегирад. ва ба гуфтаи одамон гӯё ки дар ин хона 10 сол аст ки ягон кас зиндагӣ намекунад. аммо ҳамсояҳои инҳо мегӯянд ки мо шабҳо дар назди тирезаи онҳо сояи одамеро мебинем ва нисфи шабҳо аз падвалашон овози хандаи як кӯдак мебарояд. ва ин шахс дар шаби камерашро гирифта ба падвали ин хона медарояд ва дар камераи ӯ дар давоми якчанд секунд ин духтарак худашро нишон медиҳад ва боз нопадид мегардад. ба гуфтаи одамон ин рӯҳи ҳамон кӯдаке аст ки дар ҳамин падвал кушта шуда буд. видеоро бошад дӯстон, ман аз тикток гирифтам. чӣ хеле ки мо дар ин ҷо дида истодаем, як духтарак барои видео кардан дар тикток ба поёни хонаи худаш мебарояду ва видео ба навор мегирад. лекин бинед дӯстон ки дар давоми якчанд секунд аз пушти ин духтар чӣ мегузарад. дӯстон, аниқашро ман намедонам ки ин дар ҳақиқат чӣ аст. агар шумо донед, дар комментария ҳатман нависед. ин видеоро бошад дӯстон, як ҷавон ба навор гирифтааст. кори ин ҷавон ин аст ки ба ҳар як ҷои вайрона рафта он ҷоро ба навор мегирад ва дар он ҷо чизе ки рух надиҳад онро дар канали худаш мемонад. ва ин дафъа ба ӯ мегӯянд ки дар ин банлесаи кӯҳна чӣ чизҳое ҳаст. ба чашми худ дидан бовар намекунӣ. хубаш камератро гирифта рав ин ҷоро ба навор гир. лекин вақте ки ин шахс ба ин ҷо меояд, худаш мегӯяд ки аз калидори он ҷо садоҳое меомад ки гӯё ки дар ин ҷо одамеро кушта истода бошанд. лекин ман худам ба ин чизҳо бовар намекунам ва барои ҳамин ҳам дар ин ҷо мегардам то он даме ки ягон чизи ғайриоддиро ба навор нагирам.
این ویدیو رو هم باشد دوستان من از تیک تاک گرفتم. در اینجا چیزی که ما دیدیم یک دختر خودش رو به نوار گرفته، چیزی گفته ایستاده است، اینش معلوم نیست، لیکن بینید که از پشت او یک کله دختر خیلی هم بد نگاه داره بگم میشه. خودم دوستان در اول نفهمیدم که این چی است، برای همین من این ویدیو رو آهسته میکنم، شما با دقت تماشا کنید. معلومات این ویدیو بگیرین دوستان. این ویدیو رو در مسکو به نوار گرفتن، دو جوان در راه میرفتن و از نزد یک خانه کهنه که در اونجا طول سالهای زیاد است که یگون کس زندگی نمیکند، از اونجا گذشته ایستادند و در کامرای اونها یک چیزی خیلی هم عجیب میافتد. این شخصا در جای خودشون میایستند و خیال میکنند که فقط در نظر اونها تفته ایستاده است، ولی باز این چیز دویم باره خودشون را به این آدمان نشان میدهد. وقتی که این آدما باری دویم این را دیدند، کامرای خودشون را پرتافته از اینجا گریختند. بسیار از آدما میگویند که این جن بود، یک خیلش میگوید که این ریگ بود و بسیارشون میگویند که این دماوی است. لیکن دوستان به فکر شما این چی است؟ با معلومات این ویدیو بگیریم اگر دوستان گویا که این ویدیو رو در تاجیکستان به نوار گرفته باشند. در اینجا یک چند توریست ها برای تماشا کردن میآیند و از یک شخص خواهش میکنند که آنها رو همراه یک صورت گیرد. لیکن دوستان وقتی که آن را صورت میگیرند ببینید که در کتف این دختر ناگهان یک دستی سفید و عجیب است. این رو دوستان ترسناک گوییم یا اینکه یگان چیزی دیگر من نفهمیدم. برای آنکه وقتی که این دخترها برای صورت گرفتن جمع میشوند در اینجا یگان چیزی زیادتی نبود، پس از کجا این دست پیدا شد؟ و با همین ویدیو رولی که امروز با انجام رسید دوستان، به کانال پادکست اگر زنگ بچه رو پخش نمایید تا که از برآمد ویدیو آینده ما با خبر باشید. خیر دوستان، تا ویدیو آینده در پناه الله.